أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, on salminama, on juurama, on du'anama, on torama du'a. Barakallahu fikum. haray inchallah taala ɓawa e wayrindirgol seeɗa, haray mi arta e moɗon wooda ko ɓeydodirɗen e kaɗo dina islam e minitaji happaɗi, ko tawata kadi koko moƴƴi ka gurdam meɗen ɗoɗe. haray hande komi faala e yewtude ɗo, haray ko fi hunde kadi wondan très important e gurdan neɗɗo, surtout gurdan ko wiyete kon gorko. haray ɓiɗɗo gorko hino duwa wonde suusuɗo, himo duwa wonde foruɗo, o duwaka wonde lowɗo. bal julɗo fou hino duwa heɓugol ko wiyete kon alhamasa, courage, on tigi duwaka wonde lowɗo. ɗum noon foti ko sonnajo, foti ko gorko. nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki almuminu lqawi khayrun wa ahabbu ila llah min almumini daif. julɗo dolnuɗon, julɗo foruɗon, ko on allah ɓuri yidde, ko on ɗon allah ɓuri faalede idi julɗo lowɗon. oɗa ɓura yiɗede ka allah, taw ɗon hino yeɗɗi, hino foori. ɗo noon se woli fi yeɗɗugol ko e domin jiɗi fop. an gorko on hiɗa duwa wonde kelɗuɗo ka ɗaɓɓere ma, hiɗa duwa wonde kelɗuɗo ka diina ma, hiɗa duwa wonde kelɗuɗo ka ɓeygure ma, ka wurtugol sonnajo on, ka wurtugol fayɓɓen, ka ɗaɓɓere mbuuɗi. hiɗa duwa kadi wonde kelɗuɗo surtout ka hoore wonkima fi honɗum, gerugol kelɗa e hoore makki fiyo jogitoki maîtrise wonki kin, hara ki yataka woni o, ki waɗata ko ki faala kon fof. Ça c'est très important. an sonnajo on kadi o kadhalik hiɗa duwa wonde une femme forte, sonnajo yeɗɗuɗo, tawayɗo, o waɗata ko woni wo, o ɗoftota ko wonki makko kin e ko woni wo, haray a foori. neɗɗo on doole ɗe o duwa ɓurde hollude ɗen ko e hoore makko ka wonki makko. gerdugol e wonki kin fiwata ki waɗu ko woni wo, fiwata ki jaɓu ko woni wo, haray on tigi foori. awa ko wiyete ngorgu ko haray julɗon no ɗaɓɓira ɗum. ɗon andi allah subhanahu wa taala o sifinokka qur'an julɓe goo, o wiwa ma daufu wa mastakanu. ɓe jaɓano lo'ude, ɓe jaɓano waɗugol hoore maɓɓe faible. ma daufu wa mastakanu. awa neɗɗo surtout julɗo ko yo woni yeɗɗuɗo, marɗo décision, foruɗo, mo maranga men. ko ɗum ɗon nawrata on tigi yeeso, ko ɗum ɗon on tigi arrivata e piiji makko ɗi. donc haray noon no jeeya e ko addanta on tigi lo'ere, ko wolno ɗen fi mum e darsuji feƴƴuɗi, ngamelo wongol kala ko woni satinayi, ko janngo inchallah ma ko faɗɗi janngo ta kañum hino woni mana feneyan falaka wadde hay hunde. ɗum hinako moƴƴi, ɗum koko bonnata ko wiyete ko réussite dans la vie. hunde wattende hande nde wata accude janngo few. la tuakhir amal al yawmi ila al ghad. ko duwaɗa wadde hande ko waɗu hande, par ce que janngo a anda ko honɗum janngo kadi ardata. amugol kan ɗum e yewtino fi mum ko fijirtake few, ko wiyete ngamelo kon fokkitangol goɗɗum tawa hino aami, ko ɗi woni nene e baba lo'ere, ɗin fijirtake few. ma ronkitugol, hay a fokkitanali hunden tawa an tigi hiɗa faala wonde faible, hiɗa faala wiide a ronku, hay tawa a fokkitanali, ɗum fo moƴƴa. ko ya desidu a gaynay, inchallahu a gaynay,
on say non nanga sabuji piiji ɗin yaha a gaynayi si tawi le a gaynali kon ɗo hiɗa andi ara hutaki hoore ma a waɗi ko duwaɗa wadde ko noon neɗɗo duwa wawde ɗum noon foti ko gorko foti ko debbo awa ɗum ɗo ko rappel tun andintingol neɗɗo yo wonu yeɗɗuɗo kono ɗum ko honto fuɗɗi ka ɓernde makko taw sa fokkitayi ɗo golle ɓernde nden tigi taw maayi a wi mi gaynata an tigi a confirmé a gaynta hara sa fokkitali andiki sa gaynta ɗum noon ko e domaine ji gurdal ɗam fop kala ko gerete kon sa waɗi ka ɓernde ma a gaynata hiɗa foofi a wawata a hunnanta andu hay sa fokkitanaki puisque a gaynoyta kono sa waɗi ka ɓernde ma inchallahu a gaynayi hiɗa décide a ƴetti décision ferme a yaha e arriva e few foti koko jangante foti koko heɗitete foti koko gollirte physique kala no wawi wonde ƴettu décision inchallahu a gaynayi awa si goɗɗo woni fofuɗo haray o woni sago gaño si goɗɗo woni fofuɗo haray o naɓi hoore makko e échec si goɗɗo woni jongamel haray yo anude hoore makko wallahi sa wali ka danki ma a ɗaniki a tawi hiɗa aami hay immagol andu an a heɓi probléme few neɗɗo ko yo selu ɗum kono noon o selirta ɗum ko mijitagol andeta o gurdam ɗo ko tan ko limite ko feƴƴa joni donc o wakkilo ko duwa wadde kon o waɗa par ce que no mi wirno anda janggo ko honnon janggo kadi woni ko ardata o haray ɓeyden courage en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah hawrindin en heɓugol doole yo hawrindin en e heɓugol cembe yo hawrindin en e wongol yeɗɗuɓe foruɓe wata Allah waɗa en fofuɓe yo Allah dande en lo'ere yo Allah dande e wonugol sago gaño yo Allah dande e wonugol dutturi yo Allah dande e wonugol taafe yo Allah subhanahu wa taala waɗa en yeɗɗuɓe ka diina e ka aduna tomin jiɗɗin fop allahumma amin ya rabbal alamin ray ko musidɗo mon Ahmad Ba immorde ka saare nelaɗo Madinatul Munawwara ɗo salmini on ara inchallah miɗen hewtirnoga waɗugol umra min duwanike on onon kadi wonɓe darɗo ɓen fof kala tawnoɓe ari ga yo Allah addituɓe ɓe arali ɓen kadi yo Allah subhanahu wa taala adduɓe ya rabbal alamin kala kadi partage ɗo nde yewtere ɗo e Allah subhanahu wa taala newnanmo kan kadi o ara makka ɗo e jaam allahumma amin ya rabbal alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh